Ndabasuhuje. Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda, amaze amezi abiri mu mujyi wa Goma uherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko ajya muri uyu mujyi yabanje kugeza ku banyekongo ijambo rikubiyemo ibisubizo 12 byafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo biyibangamiye haba mu rwego rw'imiyoborere, imibereho ndetse n'umutekano. Muri ibi bisubizo harimo gusenya imitwe yitwaje intwaro yose y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga, guhagarika ubufatanye n'abacancuro, ibiganiro n'abenegihugu bigamije ubwiyunge no kuganira n'ibihugu by'abaturanyi hagamijwe kugera ku mahoro ndetse n'iterambere birambye. Kuva yagera i Goma mu mpera za Gicurasi 2025, yaganiriye n'abo mu byiciro bitandukanye barimo abanyamadini, abahagarariye amahuriro y'urubyiruko n'abagore, abanyapolitike ndetse n'abahagarariye AFC/M23 muri uyu mujyi ndetse n'i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibiganiro bya Kabila n'abantu batandukanye byarangiye muri Kamena 2025 ndetse yamaze gutegura inyandiko ikubiyemo imyanzuro ibishingiyeho. Gusa nk'uko byatangajwe na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa, igihe bizashyirirwa ahabona ntabwo cyo kiremezwa. Abantu bo hafi ya Kabila banajyanye nawe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavugaga ko ibiganiro nibirangira bazaganira n'abanyamakuru, ariko cyarasubitswe, igihe kizabera nacyo ntikiramenyekana. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangiye gukeka ko Kabila yaba abufiteho umugambi mubi ndetse ko binashobotse yabukuraho akongera akaba perezida w'iki gihugu, ariko abakorana nawe bya hafi basobanura ko icyo atari cyo ashaka. Nk'uko abantu babivuga, Kabila ashaka ko ibyifuzo bye bihabwa agaciro, cyane cyane ku bijyanye n'imiyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izira igitugu ndetse n'uko umutekano wagaruka uburasirazuba bw'iki gihugu. Kabila ashaka kwitabira gahunda yitwa igihango cy'abaturage kiganisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mahoro, yateguwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero Anglikani, agatanga umusanzu we kugira ngo ibibazo byose byugarije iki gihugu bibashe kuba byakemuka. Ibyo kuba Kabila yarambuwe ubudahangarwa yari afite nka senateri kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera ntibiteze gutuma ava muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa gutanga umusanzu we nk'uko byashimangiwe n'abakorana bya hafi nawe. Ni mu gihe rero ihuriro AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahanganiye bikomeye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yabereye mu duce twegereye pariki ya Virunga hagati ya Kakono na Kazaroho muri sheferi ya Bwisha kuva mu gitondo cyo kwa 23 Nyakanga 2025. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye ihanganishije AFC/M23 n'imitwe ishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikunze gukorana n'ingabo z'iki gihugu. Kwa 22 Nyakanga 2025 AFC/M23 yahanganye n'imitwe ya Wazalendo cyane cyane muri grupama ya Nyamaboko na Mufunyi muri teritwari ya Masisi. Muri grupama ya Bukombo iherereye muri sheferi ya Bwito, AFC/M23 yaharwaniye n'umutwe wa CMC FDP uyoborwa na Dominique Ndaruhutse umaze igihe kinini akorana n'umutwe wa FDLR. Kuva kwa 19 kugeza kwa 21 Nyakanga 2025 AFC/M23 yahanganiye na NDCR ya Guidon Shimira Imisa muri grupama ya Kisimbi iherereye muri teritwari ya Walikari. Imirwano iri kuba nyuma y'aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC/M23 bishyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro tariki ya 19 Nyakanga 2025 bifashijwemo na leta cyangwa se n'igihugu cya Qatar. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC/M23 byemeranyije guhagarika imirwano burundu, ariko hari impungenge ko Wazalendo na FDLR bizakomeza kugaba ibitero bigamije kuburizamo amasezerano y'amahoro, cyane ko byagaragaje ko bidashyigikiye ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro byita ko ari umwanzi.
Nanone kandi ihuriro AFC-23 ryahagaritse igitero imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo yashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ijoro ryo kwa 21 rishyira kwa 22 Nyakanga 2025. Abarwanyi ba Wazalendo bikekwa ko baturutse muri pariki ya Virunga bagabye igitero mu gace ka Mugunga ndetse no muri Gorupama ya Rusayo. Muri iryo joro humvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze amasaha agera kuri 3 ubwo AFC-23 yashakishaga abarwanyi ba Wazalendo bashakaga guhungabanya umutekano wa Goma. Abatuye mu tundi duce tw'uyu mujyi turimo Ndosho, Keshero bumvaga urusaku rw'amasasu, bari bafite ubwoba ko igitero gishobora kubageraho, ariko muri iryo joro AFC-23 yashoboye gusubiza inyuma abarwanyi ba Wazalendo bose. AFC-23 igenzura Goma kuva muri Mutarama 2025. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'iri huriro Manzi Willy tariki ya 22 Nyakanga yatangaje ko abarwanyi babo bakomeje gusenya ibintu byose bishobora guhungabanya umutekano w'uyu mujyi. Yagize ati inzego z'umutekano zacu zikomeje zitizigama kandi zibyiyumvamo nk'inshingano umurimo wo gusenya abagizi ba nabi bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage bacu. Manzi yasobanuye ko ubwo AFC-23 yafataga Goma, ingabo byari bihanganye zahishe mu baturage imbunda, amasasu, amabombe n'ibindi bishobora kwica, kandi ko umunsi ku wundi ihuriro rikomeza kugenda ribitahura. Hanyuma rero abanyamategeko ba Constant Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragarije urukiko urusesa imanza ko uburyo abadepite batoye ko akurikiranwa bunyuranyije n'amategeko. Iyi ni imwe mu mbogamizi batanze kuri uyu wa 23 Nyakanga 2025 ubwo Mutamba ukurikiranyweho kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo yageraga mu rukiko. Mutamba yageze mu rukiko yambaye agapfukamunwa herekejwe n'abanyamategeko bagera kuri 20 nk'uko byageze tariki ya 9 Nyakanga ubwo nk'uko byagenze tariki ya 9 Nyakanga ubwo yageraga muri uru rukiko ku nshuro ya mbere. Tariki ya 19 Kamena inteko rusange y'abadepite yari iyobowe na perezida wayo Vital Kamerhe yatoye ko Mutamba akurikiranwa n'ubutabera hashingiwe ku busabe bw'umushinjacyaha mukuru Firmin Mvonde. Abanyamategeko ba Mutamba bagaragaje ko ingingo ya 137 y'amategeko agenga inteko ivuga ko gutora umwanzuro urebana no gukurikirana ugize guverinoma bikorwa mu ibanga aho kuzamura ibiganza, bityo ko abadepite batayubahirije. Babwiye abacamanza kandi ko urubanza rwatangiye mu mizi mu gihe ubushinjacyaha butararangiza iperereza. Basobanura ko bishimangirwa n'uko Mutamba yahamagajwe kenshi kugira ngo hahatwe ibibazo nyuma y'aho inteko itanze uburenganzira bwo kumukurikirana. Aba banyamategeko kandi babwiye abacamanza ko nubwo Mutamba yafatiwe ibyemezo byose n'inteko atigeze yisobanura kuko igihe yahamagajwe yari arwaye. Bagaragaje ko izi mpamvu zose zikwiye gutuma urubanza ruhagarara, gusa ubushinjacyaha bwo bwasobanuye ko urukiko rubifitiye ububasha ariko rukwiye kwemeza niba imyanzuro abadepite bafashe itarakurikije amategeko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko uburyo Mutamba yahamagajwe budakwiye gukomeza kuba ikibazo kuko mu iburanisha ryabaye tariki ya 9 Nyakanga bwari bwatangiwe ibisobanuro. Urukiko rwabaye rusubitse iburanisha kugira ngo abacamanza basuzumire inzitizi zagaragajwe mu muhezo hanyuma bafate umwanzuro niba rigomba gukomeza cyangwa se yaba rihagaritswe. Hanyuma rero komisiyo ishinzwe ibigo bya leta mu nteko ishinga amategeko muri Uganda yahamagaje minisitiri w'ingabo muri iki gihugu gasobanura ibijyanye n'umwenda wa miliyari 29 z'amashiringi agera kuri miliyari 11 z'amanyarwanda. Iyi minisiteri ibereyemo ikigo gikora ubwikorezi bwo mu kirere Uganda Air Cargo Corporation. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'ingari ya leta muri Uganda ku bikorwa byakozwe hagati y'Ukuboza 2023 na 2024 igaragaza ko uyu mwenda ukomoka ku kiguzi cy'ingendo cya Uganda Air Cargo Corporation yatwayemo abasirikare ba Uganda muri Somalia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Icyemezo cyo guhamagaza Minisitiri Jacob Maxson Obothi
cyafashwe na perezida w'iyi komisiyo Medar Lubega Sesengona nyuma yo kubona ko UACC cyangwa se Uganda Air Cargo Corporation ikomeje kugwa mu bihombo. Uyu yagize ati bafite imyenda myinshi batishyuza, ibyo bikagira uruhare mu bihombo barimo, ariko umwe mu bantu batubahiriza amasezerano ni Minisiteri y'Ingabo. Ibintu tubona ko bidakwiye kwihanganirwa, ku bw'ibyo twahamagaje Minisitiri n'umunyamabanga waraho ngo bazitabe komisiyo. Muri rusange iki kigo cy'ubwikorezi cyishyuza ibigo bya leta muri Uganda arenga miliyari 38 z'amashiringi. Guhamagaza Minisitiri Obote bije nyuma y'uko Minisiteri y'Ingabo muri Mutarama 2025 yari yasabye inteko ishinga amategeko kwemeza ko UACC cyangwa se Uganda Air Cargo Corporation ihabwa miliyari 381 z'amashiringi kugira ngo isohoke mu bibazo irimo. Imwe mu ndege UACC yifashishaga yagonzwe n'inyoni, indi ihera mu ntambara muri Sudani, mu gihe izindi zisigaye zose zishaje.